Ka Balang Presbyterian Wapung kalayo ban penlong ya ka one day games and sport kum shibanta ban rakhe ya ka youth week but youth Sunday jong ka jingeseng samla ka Balang Presbyterian Wapung kabalas dang nado ka shitrik ubnai nailor arjab san hado ka neutrik ubnai nailor arjab san haka hindriutrik ubnai nailor ka jingeseng samla lengba ka SELD committee haka jingalam khmat jong samla resming ki ucaman bat usan ki dekhar kum secretary jong committee temen basan GR bare i balongru i advisor jong jingeseng samla kiliyo ban penlong ya jingele kai sports hamadan ka WSSWO kum shibanta ban rakhe ya youth week ha ka nik one day games and sport ha ka opening ceremony program la yo ya jingkren na samla resming ki siang shai uba kren pediang pule bat duai na istelda pawa kren lampang na itemen basan GR bare layadon bentaru udauma wailat dameshwa siang shai ubalong u local MDC kamusniang rangan kum ukongsan usembut kongsan uma penyulut Miki Ringki bat ya word of thanks na uma sanki Dakar ha ka closing ceremony pat layo ya jingkren pediang da usamla resming ki siang shai pule bat duai da ikong Sardis Seriang Kren Lampang teman basan GR bare bat ka kongsan hakani ka closing ceremony ka kong Nini Roy ki pala simbut kongsan ka Dr. Dakini pala but u special guest tell us for nong to do but ya word of thanks da u July 1 mi siang shai ki jingele kai sports hakani ka sngi ki long marathon mo point blind penalty kick arm wrestling chispa meter race talk of war musical chair sweater change race, balloon race, spoon with marble race, wheelbarrow race, eating competition, volleyball but rolling race. Ini, hamle kini. Tu ini dah nak kuliah abi. Apa ini waktu saya ini? Jangan baik. Touchdown dulu. Haduk jong nega por jong nega sgi yang kami don kat lembat ki bat kumjo atrai kena nega por gira kut karpat yang kami don kat lembat ki bat pendep jong nega program badan kemat trai kena ai bagi baga jik temu jik perkat jong jing sensi i sama kalong wayat baik ya nanti don kat lembat ki dan dekat lembro pada program barok dengan isi barok sisi. Dan dekat lembat esensi islamlah bado kebon bak dikam ke dalam kemat jengkam kan sependep rai kerat ni kod karpat dan dekat lembat. Nah aduk kinong yalam ke jengka bat dikam bagi sependep. Seo bermak gila-gila seo kurang bon dengan jingim ke jongi dengan jiso gipan. Amin. Siang cintuai iunga iwa khepa haga di stop kamu di sini yoi dari cingkerman pada kecing dua yang ida yoi betul kemar yang gua cek orang bu pendek yang di kam kone di pencet di penrai
hal step yang di sini dua nak kita di program merok sini ikan kecil sensi sanas yuda pengkreat pa wo ibu pendak ia gani ke program yang ibu merok sini guys kami dah kecil berangkat yang ni di pendak yang dia merok pa ikan ikan yang di bunsin ijo ngani dia mereka ngani bulai unjuk pentai unjuk ini habinu ki bentang pa begini dia merok nas kami lamba kecil ke kuliah pendak kita kurang ini power kat UM gunu banta pa mas kini yang baru juga kuliah ya juga aku di rumah itu nggak juga nak bodoh kok Uchakri kam ki parabu tegajing sen sama jesis yung ikabalang hau permani gani ka program ebi gu ka thong par ka te ka thong ta ko ya la pi ka gospel tegajing ka dim ka balang gam i ni hukum the boy ko wini commission lutar na ko ka mission field ka thapre na ka banta wela i patu yung jisu ka te to ka penthor sene ka chnong ko wa ko bon kinong chong chnong ki wa po man kristan bi hawong ki kristan memut ko ka balang presbyterian leong ki kristan to ki te to ki wa tip wo mane wo priang yo jisu kris kini ki balang ki wa emri ka perthai ki balang to ki wada ba ki priang yo Jesu ki tip yo Jesu balang no penin da nete da happen thor sele wa nakki pun ba ki mensim ki kono po man ki kristan like no tam hatu aningut ki wada I no ba ka jingkre sitom yo Jesu sama ki Jesu si dapat man ki yo tip ki yo Jesu haulai Jesu sama yo I hawini yo la yo Jesu ngam yo la iti der ta ka balang relat iti ukti pio Jesu kabalang kanugun kabalang sampoi humi ko Egypt lara kabalang presbyterian kabalang Catholic Church of God kibiki balang kidoki gun kabalang ko em ko percaya mi ko Egypt nem lain no tam Jesu yoi yalapi kateto kathong yoi ke jinsen samla ke ko balang chane akili lais ke percaya yalapi Jesu tega kamu untuk kebalang nabung ke ibu kre, gini kalau kakre, dan dia pilih hati ukna ia kejumane itu orang itu Kristen ko hati ucakri ke ulai. Dari ini ke goi kam ke jinsen sama, kau yang nur ukun dia itu ke mission, kau hati, kamaman kate ke jumsa mission worker ke jumsu tulok punya hajar sebenarnya. But kami kejung rusak. Kejung kurang senai, nangka seorang nangka yang temporary demi ku senai, puyo senai kurang miat apa, ku bisa nurkar usah. But kami le aduk di payahna ku to wa uyarap na kamata yung tu license yung bisa nurkar yung I. But le kecil anuk yung I ku fencing, ku care dia katakan kampung yung bene kenangwa. Ulai kuman like lan reu ki bru kamtam ki thau ku tip mit Jesu ini hawachwa ulai I sevi thau hawachwa kun thi I sevi thau em kam ga foundation go waskem em kam ga no rim go waskem hai I kam ki kristan ho ga jingkersan bor em kam go man materialistic ndai ka te ga spiritual foundation to em kam go I di kristan kenangwa diwoman I kita gini wa Yesus kiat uyen ha kata nongrim u Jesu Kris ngai om kam ude yala ure te jing pai don hi gi tai gi tuan gumpu ngau ya kata ke jinglong ya ke jingman ge yong I ya kata udah sen nongrim I ha u Jesu Kris ngai ula jan da ke jing yo ge go baha ge yong ti kulai handre to kita gi jing rap go per em kam sket ko andre go em kam to ya ke jinglong ke yonga go ke yong ke jinglong khut ha oi I de baptis andre chem I go to em khin ni te ha oi I de mani gru de khat andre telot I ho kre kam ha oi mani ki kristan go ye kre kam hagi district hagi presbytery hagi am yang balang andre em mani te ki mangelang ha yang blai kam te ke jing tu don hi ngakam ucakri ukhian yang blai ton man I
Kam kita udah senang rim sekiat. Hau Yesus Kristus. Ni bhak tip ile. Kajing imbru tem ye biang dap nang or be. Ndre ho biang ye foundation ho MU te nong perchan yo i umang mau siang Yesus Kristus. Ngai skami o perchan bo i. Ndre am kam to kajing pen kan mo dan hi yang ngai phi. Ta ubo i. Da o khmat i. Ma untuk tu ya kajing longbru yong i Henry kwa kongsan to ya kamensin yong i lemba kajing penman ya kam kini ke yutbik yong pi ngaongo wa penchelur ko ya ki kon kena ba ki kon kenro yong tani ka balang senong yong pi lemba kajing yo yong ki wi chimbenta hakam kini program dong yo mesin cho ki dong man gi kita ki kena ki wa chelur ki umi cha khamat bat lemba kajing yo la tu yang ki usdam ha kani ka level ku akian dong yo chu ku ha ki level ko rap he bat lem pep chisin kasni lemba kajing sedang yo ki na kani kajing sedang ku akian dong man gi kita ki klor ki wa he bat dong man gi le kita ki bru ki udang wan man kita ki pro yong kani ka balang chnong bat yong kani ka jai bru na yong i waro kawi hawa pa i ya ka team Yong kani ka yutbik how news nem koong ujisu kanong rim jong kajing im kani ka team man ko chong kia bat ko kujing mut hado kate nei ba lamba kani ka team snia thoi wakam ki kon kristan em kam ya i yang aya pi ubu i ya jisu hakmat do ha kajing im pyong i manda em jisu hakmat do ha kajing im pyong i Dang manu kamu te onong siluruti, kamu te onong ya alunti, ya ibi pa ibi, hakajing laluti, hakajing im pyong i. Neiba hakajing im bru, dang bun kita kijing tenju, dang bun kita kijing kiwa i kam kita bru, lari kam ki bru dang chemi. Henry mandai mi yau jisu, umanu kamu te onong siluruti, manu kamu te onong da, nong ker nong sumar suker. Balemba kajing ya luti gyong u klempep dang ye ya kun ya kita kijing bat kijing tenjo ki wa harukom ha kajing im gyong e lari pai na ko wi na kajing thu khana ko yo na ka bible ha gospel yung Matthews ko param chapang angut kita kijat bru uwi bru wate ya kata long yung long sen gyong u ha ka handa ko chia Bat manda wan kata kalang hari kala kaslap kapria rana ko ya kata kayum ko ada teyu sawi te wan bru uwate ya kalong yung kolong sen bu halor yung umasiang uwatket manda wan kaslap kapria manda lawan kala kalang hari le bumye go ura lani umye go penjet penpra ya kata kayum kasen buyong u kaya kajing sting ko wayoi lamba kani kajing ko khana Kuahim lembaga gospel yung Matthews watawa i kam kijat bru laribu i yau bla hakmat hakajing im dang mani kam teu bru wate ya long ying halor mausia matlem pep kajing im goyong ile dang man ngo kate waskem triam kam waskem ngere yung wachna halor teu mausia dalam ma kini kijing kelam kyokian kyonga kwao ai kuble yutwik wasuk komen ya ki waro ki kon gabalang khamtam ya kajing sen samla hapo kani ka balang chno wapung skor ewa kani ka program ko yopi yung man ko te ko lai bai yung man ko te ko job hey pertut hey nam yung Jesus Christ Ki khot kyong ka jule tin kam kyong ka prepare balle ani ko por e lele ya i he chno lam ni por masa posting ka ya ki khot ko ti balang kyong i ya ki tiban sang yo i ba ko jule ya i pastor lam ni por le chbon ya kajing amlang yung pi na emeseng i kam ka komiti hawa nang chuk hemi hawa chukri oblai nang ba kani ka sngi balle hingi por hibne ka benta wa u ekulei ya ka WSSW wa ai ya kani ka madan hawa yo perman ya kani ka game sport ne benta tu boro sngi balle kumjo ya ki no chimenta ro kam tim tu yo ya ki no chimenta ya ki event kam wa khaksu jat ki event ekulei lamba kajing wan yung pi kam ki kon control ki kena kian jule ko he ha wa
Kuman yang ini ke program dak jing cimenta yobi perman yang ini ke program ke walai bai bat ke kado ek blendang yang bilang pai pa oro jok troai nomor kata nikar pa akhmar jong me go troai nomor kata ban kurku lamaga ne go por dak jing kurku go por go jong me bon ne go khet go jong me ai bangen mi ne ga jaka kan rat ngin mi rungkat ke jing keman ke jing snyau mu nam ta go burung go jong me namar me don rungkat bangi apa deng ko ngani go por ko menta lai atroai nomor kata ne klimat ko menta dak jing rap ke jong me lamaga jing ai ke jong tus kris obrom troai jong i ke jing i ke jong bleu power bom jukot rengkat ke jing semlok im sai bor ke jong mesti mokoi makanya lah kan war hoi bleu ba im sa rengkat pangi ku mujing sen samla kum ne baru ke balang ke pedana saurang ko porte ke syai syukuri an penan borom ni ke kerteng ke jong me nadok mentas ke bom jukot halak ta amin. Hebrew kalau nong wakat art nukong haduk art ikan ten ko ang kami satu yang setiap kita di bayar pet akan di pet kong ia pet barok ken hendretang uwe rupediang ya kaprai to ya pet kumta bak induk yo di uwe pa uwe bapun usyak ya barok maki shisha kenang bakin yo kapang sengit bukut hendrei meni ya kabom put ken nga nama kata nga pet kumta ken kumba da kaba aputin kumta nga jenra kum ubasyo kai ya kasun hendrei nga penshitom khop ya la kamet bat nga ya lamrau ya ka ken yo ba kumno re kumno andala ya lap hakiwe ngan jalong ya ladi yo ba la kantai no papa ko sampai mat berjumpa. Kau pasti bahan lagi masih sih kami try tempat harga niga madan ko mereka ibaro ibaro net try tempat ingo ini betul mereka ni wina dok kena ke step try kerap dok kena ke port kena ke sini jangan kena ke port try tempat ingo ile ia tinggal ku pada ikut ku mi iki kon samla yang kena ke palang nak ke port try tempat ingo ile pada dalam ya lu timi dok timi tiki kejar yang try tempat teh ni kita tinggal ku hai VPV yo mereka harga ni yo try tempat ingo ile mi try tempat ek bentar kino mi dek ku mi waraya timi we berbentar mile hak jengkim ke yang yi chu ro ikut yu embotam ke yang mi kopa ba iti ikini ke po pedang sa hak ti yu embotam ke yang mi kopa dia kini jing ke pa jingo jingdam jong i ro tiang tan mo Jesus Christ na pani mi na kata amen po sa yang tile oh jingile emate job event waro ite embat hello dentale embat ka job event tangwa ada rem le arhoi ideal ni arhoi sioti rena ku khmat te ko job le arhoi moti enika te amsen jing sarong amak te yong plai de ong ha i jing sarong ye lam mo i chate jing jot wo e we te job le arhoi sia sarong rei pen ku lang yu tu u rem le then uman kam kanong rem wo im da ka dor yang Jesus Christ ukup i ha kicing im kicing ban kayong iman kasngi kam ki wangat yo i wo yo i jing che ya ki wita wan ki wom tip ya pertut yo Jesus Christ ngas kama kani kata ya wa yo i urkhe ka ya kani ki yut week yo irkhe ya ki wabun ki program yo ile irkhe wabun program o pair wa e lamba kani kata ya wo tip i why ka donut yo kam ki khon ki wangai mo eti I ha ka jing em ka iman kasni chisen I chima ko ka kuble ka pang yut sunday ya phi ka balang ko nung sim ko amen